cyumweru turavuga ibijyanye n'imyaka yo kubaho ku mugabane wa Afurika yiyongereyeho imyaka 10. Ni ikihe kintu cy'ingenzi kirusha ibindi gifasha mu kubaho ubuzima bwiza kandi igihe kirekire? Umwenjeniyeri muri Kenya arafasha kugeza imiti mu bice by'imisozi mu buryo bwo kuyirinda kwangirika hifashishijwe ingufu zitangwa n'imirasire y'izuba. Ikindi, OMS yahaye amazina mashya ubwoko bwa virusi y'ubushita bw'inkende. Izo nizo nkuru twibandaho muri kiganiro Bungabunga Ubuzima mu gitegurirwa n'Ijwi ry'Amerika. Ndabaramukije, ndi Eugenie Mukankusi, nongeye kubaha ikaze mu kiganiro Bungabunga Ubuzima. Abanyafurika barimo kubaho igihe kirekire bavuye ku myaka 46, ubu ku kigereranyo babaho 56 nk'uko bivugwa n'ishami rya ONU ryita ku buzima. OMS muri raporo yayo ivuga ko icyizere cyo kubaho muri Afurika cyiyongereyeho imyaka 10 hagati y'umwaka w'2000 na 2019. Raporo ya OMS yerekana ko bimwe mu byatumye imyaka yiyongera muri Afurika harimo kubasha kugera kuri za serivisi za ngombwa z'ubuzima. Habaye no kwivugurura muri serivisi zimwe zijyanye n'ubuzima bw'imyororokere n'ubw'umwana no ku bijyanye no kwirinda indwara no mu buvuzi bw'indwara zimwe na zimwe. Cyakora inzobere zisaba ubushishozi mu birebana n'indwara zitandura zirimo kwiyongera nka diyabete n'umuvuduko w'amaraso. Icyizere cy'imyaka y'umuntu yo kubaho gishingira ku kigereranyo cy'imyaka abantu bapfiraho muri Afurika kandi ni ikimenyetso gikomeye cy'uko ubuzima bw'abantu buhagaze. Mu bushakashatsi bwakozwe, ibintu bibiri by'ingenzi bifasha mu bijyanye n'imyaka yo kubaho harimo igisekuru n'ibyemezo umuntu afata ku buryo agomba kubaho. Ahantu abantu bafite icyizere cyo kubaho igihe kirekire ku isi harimo Hong Kong, aho babaho imyaka igera kuri 84 n'amezi 9. Mu Buyapani babyitezwe ko babaho imyaka 84 n'amezi 7, no mu Busuwisi babiteze kubaho imyaka 83 n'amezi 8 ku kigereranyo. Dr. Deborah Michael ni muganga w'abana ku bitaro by'Abaluteranian biri Arusha muri Tanzania. Arasobanura imyaka umuntu ashobora kubaho. Life expectancy differs according to different regions of the world. Icyizere cyo kurama kiratandukanye ugendeye ku bice bitandukanye by'isi, kandi ntekereza ko ibyo bishingiye ku kigero cy'ubuzima, imibereho n'ubukungu ndetse n'ubwiyongere n'imiturire y'abaturage muri buri gihugu. Birumvikana ko twitega ko icyizere cyo kurama mu bihugu bifite ubukungu buri hejuru kigomba kuba kiri hejuru ugereranije no mu bihugu bifite ubukungu n'imibereho y'abaturage biri hasi nka Tanzania. Ugomba kureba ku gitsina cy'umuntu, uturemangingo nkomoko tw'umuntu, ibyo byose ni ibintu bitandukanye ariko bigira ingaruka ku burame bw'umuntu. Kugera ku buvuzi birumvikana rwose, imirire yawe ni ikintu gikomeye uko ubayeho mu buzima bwa buri munsi. Ibibazo bya politike mu gihugu nk'intambara, ibyaha, ibyo byose bigira ingaruka nini ku cyizere cyo kurama. Ubuzima bwo mu bwana bufite ingaruka nini ku burame bwawe. Nk'abaganga b'indwara z'abana, twizera ko iminsi ya mbere 1000 y'ubuzima kuva ku kuvuka kugera munsi y'imyaka 5, ibyo ari ibihe by'ingenzi mu kugena ubuzima bw'umwana. Aho niho ugomba gukosorera ibijyanye n'imirire, ukanahakosorera ibijyanye n'imibanire, kubera ko ntibigira ingaruka ku mikurire y'umwana mu gihagararo gusa, ahubwo binagira ingaruka mu mikurire ye mu bwenge, bikanagira ingaruka ku cyo uyu mwana azavamo mu gihe kirambye. Tugendeye kuri raporo ya vuba, birashimishije kuri twe nk'abaganga kubona icyizere cyo kurama cyarazamutse. Nibwira ko mu myaka mike ishize habaye ubuvumbuzi bwinshi mu bijyanye n'ubuvuzi, kandi hanabayeho iterambere ryinshi mu by'ubukungu mu bihugu binyuranye. Ubu dufite abaturage bakura kugera ku kigero cy'ubukure buhamye. Dufite abaturage bakura bakageza mu busaza ku myaka 80, 90 n'ijana. Nta shoramari ryinshi dukora ku bijyanye no kwita ku bakuze, ndetse ku bumenyi bwose naba mfite ntabwo ndabona ibigo byinshi byita ku bageze mu zabukuru. Inzobere zivuga ko iterambere mu buvuzi n'ibirimo kuvugururwa birimo gutuma abantu babaho igihe kirekire kandi bakabaho ubuzima bwiza.
cyakora abantu benshi barazira za virusi zibasira ubuzima hamwe n'indwara nka malariya, virusi ya sida, umubyibuho ukabije na covid-19. Ese ubu abantu muri Afurika babaho igihe kirekire ugereranije n'abasekuruza babo? Ni ikihe kintu gikomeye wumva gifite akamaro kanini mu gutuma umuntu abaho igihe kirekire kandi akabaho ubuzima buzira umuze? Dore icyo bamwe babivuzeho muri Nigeria. Hamwe n'indwara zose tumaze kubona ndetse n'izindi zikomeza kuza n'ibyorezo, sinibwira ko iki gisekuru kizagira igihe kirekire cyo kubaho. Kuri ubu dufite ibikorwa remezo byinshi by'ubuvuzi abatubanjirije bashobora kuba batari bafite, ariko ingorane ku gisekuru cyacu ubu ni ukugera kuri ibyo bikorwa remezo. Kuri abo babasha kubigeraho, nta gushidikanya bazarama kurenza abadafite uburyo bwo kubigeraho. Many women used to die of a child labor. Abagore benshi bajyaga bapfa babyara ndetse n'abana bajyaga bapfa bazize indwara nyinshi. Rero ikoranabuhanga mu buvuzi ryisumbuyeho ryarafashije cyane muri aka karere. Ku bwanjye byashoboka ko atari ukuri kwakwemezwa n'ubushakashatsi, ariko byo byonyine ugendeye ku byo twanyuzemo kugeza ubu, nibwira ko igisekuru cyatubanjirije kigizwe n'ababyeyi bacu n'abababyara kizabaho igihe kinini kudusumbya. We've got a shoot in different types of variants of diseases, the latest being COVID. Dufite impinduka mu ndwara zitandukanye zigenda zihinduranya, iheruka ikaba ari COVID, kandi rwose imibare irigaragaza ku byerekeranye n'umubare w'abahitanywe na COVID-19. Kandi urebye ku mibare nta myaka 30 irashira. Tuzi kandi ko usubije amaso inyuma icyo gihe twari dufite indwara zatezaga ingaruka nyinshi nka malariya n'izindi, ndetse malariya yo na n'ubu iracyagaragara muri Afurika. Ishami rya ONU ryita ku buzima OMS ryahaye amazina mashya ubwoko bwa virusi ya monkeypox, aribwo bushita bw'inkende. Mu kibaya cya Kongo ubu ni clade ya mbere na clade ya kabiri mu bijyanye n'ubwoko bwa virusi zo mu burengerazuba bwa Afurika. Hari n'ubundi bwoko bubiri bushamikiyeho. Impuguke ku isi zafashe icyemezo cyo guterana mu rwego rwo gushaka amazina mashya nka kimwe mu bikorwa bikomeye byo kuyakorera urutonde hakurikijwe ibisabwa. Ishami rya ONU ryita ku buzima OMS naryo ririmo gusuzuma amazina mashya kuri virusi ya monkeypox nyirizina. Aha harimo ibirebana n'indwara ubwayo n'ibiyitera, ni nyuma y'uko habaye impungenge z'uko hashobora kuba ikibazo cy'ihezwa rishingiye ku mazina akoreshwa ubu ngubu. Mu bindi byorezo abashakashatsi bamenye ko hari virusi nshya rangia henipavirus cyangwa se RAV bikekwa ko yanduwe n'abantu byibura 35 mu burasirazuba bw'Ubushinwa. Bitekerezwa ko ishobora kuba yarakwirakwiriye iva ku muntu ijya ku wundi cyangwa se ku nyamaswa ijya ku muntu, bitewe n'utunyamaswa duto tw'utunyamabere twabonetse tuba ahantu hatandukanye hagati y'umwaka 2018 na 2021. Ibimenyetso byabonetse bisa n'ibyoroheje kandi birimo umuriro, umunaniro, inkorora, ikizibakanwa, kubabara mu mitsi, isesemi no kubabara umutwe. Umubare muto w'abarwayi uwagaragaje ibimenyetso bishobora gukomera birimo umusonga, ariko ntabo wahitanye batangajwe. Impuguke zivuga ko ibyagaragaye mu bushakashatsi bishimangira impuruza zari zimaze igihe zitangwa mu bijyanye na virusi ziva mu nyamaswa, akenshi zica muri humye zigahora zifata abantu mu mpande zose z'isi. Mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirimo kwisubira nyuma yo guhungabanywa n'iraswa ry'abantu ikivunge, bamwe mu mpuguke mu bya tekinoloji baribanda ku buryo bwo gukumira impfu n'ibikomere. Ba rwiyemezamirimo bahimbye tekinoloji ifasha kumenya ahari imbunda. Ibisobanuro birambuye ni muri iyi nkuru ikurikira. Boom, ndumva urusaku rw'amasasu, imirambo yabirambaraye hasi. Urugomo rukoreshejwe imbunda muri Amerika rumaze guhinduka nk'icyorezo. Mfite ubwoba rwose, kandi benshi mu banyamerika barabirambiwe. Turarakaye, turarambiwe.
mu gihe igihugu gisa n'icyacitsemo ibice hagati y'abashyigikiye uburenganzira bwo gutunga imbunda n'abashyigikiye amategeko abuza kuzitunga, ibikorwa bya vuba byo kurasa abantu ikivunge byatumye hatekerezwa ku ikoranabuhanga ryafasha mu kugabanya impfu ziturutse ku mbunda. nanjye ndatekereza nti nta buryo kamera zisanzweho z'umutekano twazikoresha. Ikoranabuhanga rya Zero Eyes ryakoze porogaramu ya mudasobwa itahura imbunda ikoresheje ubuhanga bukorano mu gusuzuma amakuru asanzweho ya za kamera z'umutekano igamije gushakisha imbunda. dukanda ku mpuruza bigatanga amakuru ku bakiriya bacu agerera icyarimwe no ku murongo w'ubutabazi. Ishuri ryisumbuye rya Ranconcas Valley Regional High School ryo muri leta ya New Jersey ryabaye irya mbere mu gukoresha iyi porogaramu. Iri shuri ryakoresheje umwitozo wo kugenzura imbunda hifashishijwe iri koranabuhanga, ibyatumye batahura umuntu ufite imbunda mu masegonda 90. ikiba kigamijwe ni ukugabanya abajyaga kuhasiga ubuzima. Ku hantu hahurira abantu benshi, bamwe bahisemo kwitabaza amarembo y'ikoranabuhanga afitemo sikaneri zikoresha uburyo bwo kureha ndetse n'irindi koranabuhanga ribasha gutahura imbunda n'izindi ntwaro byihuse. dukoresha ikoranabuhanga rihambaye nk'ubuhanga buhangano mu gutahura no gutandukanya, nk'urugero telefone n'imbunda. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hamaze kuba ibikorwa byo kurasa abantu mu kivunge bigera kuri 300 kuva uyu mwaka watangira. Nubwo iri koranabuhanga ritabuza ko hongera kuba ibikorwa nk'ibyo, ariko riri mu muhate wo kurinda umutekano w'ahahurira abantu benshi. Nora Magero ni umwenjeniyeri w'umunyakenya wakoze Vaxibox, ni firigo nto ikoreshwa n'ingufu zituruka ku mirasire y'izuba kandi ibika neza ikanatwara imiti nk'inkingo zikoreshwa y'abaganga bagiye gukingira abaturage babasanze iwabo cyangwa se mu bigo nderabuzima byo mu byaro. Magero niwe munyakenya wa mbere akaba n'uwa kabiri w'umugore utsindiye igihembo cya Royal Academy of Engineering Africa mu bijyanye no kuzana agashya. Ibindi kuri iyi nkuru. Iyi firigo yari yarakorewe gufasha abahinzi n'aborozi kubika neza umusaruro wabo. Icyorezo cya coronavirus cyatumye batekereza kundi mumaro yagira. Nsanzwe mfite uburambe mu gukorana n'abatuye ibice by'ibyaro mu kugerageza gushaka ibisubizo by'isoko y'ingufu zidahumanya, ndetse natangiye no gukorana n'abahinzi n'aborozi mu kubaha moteri zikoreshwa n'imirasire y'izuba. Njye n'itsinda ryanjye twaricaye dukora firigo nziza ikoresha ingufu z'imirasire y'izuba ibikwamo amata ndetse n'ibikomoka ku nkoko. Mbere yuko tuyigeza ku isoko mu buryo bwuzuye, COVID-19 biraje, nibwo twasanze tugomba kwishakamo ibisubizo. Firigo ebyiri nizo zimaze guteranwa, imwe mu karere ka Usungu indi mu Kamakweni. nyuma y'aho Vaxibox ziye nibura tubasha gukingira buri munsi. Ntitugitegura gahunda yihariye y'ikingira. Iyo muntu aje ntidusubika gahunda cyangwa ngo tumusabe gutangwa azagaruke ku wundi munsi. Turakingira rwose buri munsi. Tuba tuzi neza ko ikigero cy'ubushyuhe dukoresha ari cyanyacyo kubera ko igipimo cya firigo gihari kandi kigenzura ko ibipimo biri ku rugero nyarwo. Iyi firigo yikoresha ingufu z'imirasire y'izuba. Amashami ashinzwe gukora izo ngufu zidaturuka ku miyoboro migari y'amashanyarazi nayo akabarizwa mu kindi kigo cyitwa PEG. Ikindi ni uburyo bwo kurengera ibidukikije. Firigo ikoresha imirasire y'izuba kandi biragabanya ingano y'ibikomoka kuri peteroli byajyaga kwifashishwa kugira ngo inkingo zigume mu bukonje. Umuyobozi wa OMS Dr Tedros Ghebreyesus avuga ko hakiri byinshi byo gukora mu rwego rwo kugera ku baturage bose. Turebye ahazaza, turashaka kwinjiza abashoramari benshi bazaza bagakorana natwe ku buryo twiyubakira uruganda rwacu ruzadufasha gukora firigo za Vaxibox nyinshi kugira ngo duhaze urutonde rukomeza kwiyongera rw'abazishaka. Ikindi turanashaka kwemezwa n'ishami rya ONU ryita ku buzima OMS tukabona icyemezo cyayo. Ibyo bikazadufasha gucuruza Vaxibox nyinshi zishoboka aho ariho hose ku mugabane. Naha dusoreje ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Ku yandi makuru yerekeye ubuzima n'inama zabafasha kubaho neza n'ibigezweho mu buvuzi, mwegerejwe ry'Amerika kuri Radiyoyacu.com. Mwadusanga no kuri YouTube, Twitter na Facebook VOA Radiyoyacu. Naho ubutaha kandi mukore ku buryo umunsi wanyu ari wo wose uba uw'ubuzima buzira umuze.